ole voin ogas ni som nile paruk ni lai ni kan lo thang le ta he ka channel min lo thir saka min lo like sak tu te le min subscribe sak tu zong zong te in zawa ya chung alom thu ka soya la subscribe lo ten tlom ngai taka ka channel hi min lo subscribe sak turin karon ngen bok cheu ani voin ni a hian COVID-19 chungchanga longtai district in Muntharber kan ngai tha anga chumi ba ka chuan district chunga thuthar poimo tak tak te kan ngai tha ho pokang atin mun poimo then khat report te kan ngai that bok don ani ole ama saberin COVID-19 sireng me ka longtai district din Muntharber hetiang hian lo ngai tha ila Longtai district mi le sa state pona tangalo ho government quarantine facility a khung san mek zat voin tlaidar nga thleng khan mi somthum le pali ania Longtai district a COVID-19 positive mi som ta chu Longtai covid care center a enkol mek ania an thisel na din mun vil rang ania tuna hian ngai tu am anom lo ani voin lama mun danga tanga lo thleng thar anom lova medical quarter sa quarantine mek mi panga te chu an hun chung a zo to wang le an sample test result an negative awangin chuatir an ni thong ane Zoram Medical College ZMC a RT-PCR test tura Longtai district atanga swab sample thon to zong zong hi awain sangkhat zan hi somre le pasari ania nizan lama ZMC a test sample sompali chu an result an negative feka alomum hle ane Longtai a rapid antigen test mangin sample somli le paruk endik ani to a heng test zong zong atang hian positive case hi somthum le pakhat mu chua to ania enkol dam to hi somni le pakhat anum to a tuna enkol lai mi so anom mek ani tuna Longtai district a quarantine din mun hetiang hian lo ngai thaila tourist la cha hian mi pakuan om meka PWDIB a hian mi pathum om mekin medical quarter sa hian mi som le panni tundin manan om mek boka covid care center a hian positive mi som kan nei te enkol mek an ni bokani tichuan tundin huna hian Longtai district a COVID-19 awanga khungran mek hi mi somthum le pali anom mek ani mi thiam ten an lo soilok to angin sipui leng mek awanga state le rampon ramdang atanga Mizoram lo ho anom mang to lo lain he sileng hi mipuya adar chhotan mek ni in alangta eni Longtai district ero chu kan lawan nei hle a mipui lam atanga sikai mu alani lo hi alomom hle ni nangpo ni sela he sipui hi ang tiklai pu a dar huk thei ani wang hian mimal tin te kan poimo danin ang vek mai sarkarin he sileng laka kan him theina tura aduan kholaya max vuwa te midang hlata umte kutsil ulukte kholaya chilchak mai lo le atul fe ani lo chuan pon lama chuatam lo te hi kan zom that phot chuan district van nei kan ni zel theidon ani he sileng mek awanga central oile le LADC sanitation department ten Longtai khopuya dor kai te an mani dor tu te le doralu sim te ming le address kim chang ziana tur in chop vek tur ati hi apaimo takzet ani ti setangila dor kai ten lo thei lowanga in he thil hi kan ti lotin vek apaimo ani ti kha karan soilang tel du bok ani chu te he ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell lo na saktorin karan ngen che ani COVID-19 sileng awanga Mizoram sarkarin the Mizoram Containment and Prevention of COVID-19 Ordinance 2020 akalpuya tangin dan zom lo Longtai police ten an choitir zat hi cheng noi thum le sing kwa athing to sileng awanga Mizoram sarkarin in kho khirna dan rang aduan le mipui an him theina tura dana siam zom lova kholaya mask vu alo le social distancing ngai pe mo lo te dan lowa state tang atanga Longtai district lut le zan curfew bo chia te endik na hi
mei ni thum kumin mei ni thum atang khan voin ni som hi le paru thleng hian ngor takin longkai police te hian a endik na hi an thoka dan bo chia an man atanga an poisa choi tir tling khom hi awa in cheng nuai thum le sing kwa athing to ni police te hian ngor takin thu oi lo dan bo chia te endik na hi an thok rang do na coronavirus laka mi puite kan him theina tura mark vo hi ngor taka en zui zel ani tur thu police lam te chuan an sei lang boka sarkar thu oi lo le zom du lo te chu danangin poisa choi tir zel an ni don ani longkai khopuya cheng te le thingtang lam atanga chak khai lai te poin sarkar in covid-19 sileng awanga mi puite zom tur dan asiam zom konga ma kan son zel ni in alanga sileng laka kan lo filim zel theina turin heng sarkar in adan aduan te hi zom itum thawang u sipuilang meka midang tana himlo le si pudar tu an ni hlau thon thila voin august ni som hile paruk atanga tungkar in rin ni thang khian longklai atanga aizol le longklai atanga chongte mexicap service chu ti top leilok ani dona hemirual hian aizol atanga chongte service po ti top ani bok dona ni hemi chungchang a hian tholeni khan longkai dc dr andrew h vanlal dika hovin office chambara district transport officer le Mizoram Mexicap Owners Association district headquarters longkai a roi tu ten an soi hova atul dan anga soi ho zui zel ni sela antia aizol le chongteya Mexicap an service lo chung hian chulbik thila hit chuan Mizoram Mexicap Owners Association district headquarters longkai siat puina nen deputy commissioner office atanga phalna lai nan service theidon thung ani longkai ti si hova in kom hona hian longkai district Mexicap service zong te engamo pal a chui ju yan ngai puwa chui thei turin an passenger te ni na kim chang chin chia tura ti an nia Mexicap driver le an passenger te chu sri laka inven na ngai poimo hle tura ti an ni bok ani heti lai hian longkai aizol service thin Mexicap welfare chuan hemi kan tarlan hun chunga an service don lo chan thu chu an siama chutan tarlan dan chuan pakhatna chuan covid-19 sipui hi kan district khopui longklaya pulut tu le tidar tu kan ni lo nan tin panina covid-19 sipui laka kan chung kwa ramle nam khotang alo him theina ani beisein pathumna covid-19 sipui leng hi aizol khopuya an punzel awangin palina jinkong khokara hotel emo restaurant emo hanchol na mai tur aw mumal to lo awang tele chan sang awang tein an service hi an chori don ani ti thu chu an lo siam bok ani voin khan longkai dc conference hall longkai dc dr andrew h vanlal tika hovin longkai district chunga ran khuak khir konga malak dan tu sang te sei ho ania he hunai hian district administration le police lamba ka DRDA project director DIPRO state le LADC a sanvet officer te le LADC sanitation officer VC association central ULA le district MJAIO te antela ran khuak khir konga malak nakal mek thir hovin masona tur le malak thar dan tur te an ngai tu hawani borsap chuan ran khuak khir that ani le ani lo chu khopui mason na le changkan na te na pakhat ani thu soin bule bal le huan thlai ba ka mising le ran vul dang te himnan te khotlang alo faya alo thiang lim theinan te ran khuak khir chu atul hle ani atia sarkar atangin thu chu amma sela a tho thin na tur chuan a bo zui konga VC le tlomngai pol te nena chandola mi puite point thuan oi apoi mo ani atibok longkai DC hian august ni som le pariat akhan longkai district chunga ran khuak khirna thupek alo ti chuak to a chuta chuan thun lova khulaya ui chuale vokle ar vul khung lova chuate sial bong le kelte enkol tu om lova khulai le ram hnuet la tir le ram dang le district dang atanga longkai district chunga ran lak lu te akhap ania he thupek hi sarkar le khotlang thu nei tu le tlomngai pol tenen changtlanga khauzo ka bozui tum ania zom a hlole zual theinan member ten akha to ka khopui fan kwal thin ni sela ti in an rel boka LADC huam chunga ran khuak khirna le enkol na dan
man lai da LADC Animal Control and Prohibition Act 1984 zul zuyam halak na tur te po voin nia chuan an soi ho pok ani LADC Hnuaia Disaster Management and Rehabilitation Department chuan notification ti chuakin Lai Autonomous District Council chuan Disaster Management and Rehabilitation Hnuaia Task Force adin dona disaster lama ton siat nei training zo to le ton siat la nei lo disaster management lama mi in pe volunteer som an du thu an notification a chuan an tar langa chuta an tar lan zel dan chuan DC Hnuaia disaster quick response team thatak din ani to an thamuan pui om hle ani tin siat na lo thenga in chan chuan na thok tu tam tak mamo ani fo thin ti sia in LADC DMNR department in task force adin dona state sarkar Hnuaia team member ni to te atang chuan LADC task force a hian impact angai don lo thu te an tar langa a chan an soi lana chuan na pakhat thok tlang tur an ni awangin team khat ang an ni tho dona mun nia member ni kha angai san lowani an tia longtai district chunga chian a lo thlen point na pakhat thok tlang tur tho an ni thu an tar lang ani task force ten an ti tur chu longtai district chung khwa le veng sang sanga chian a lo thlena ti tur le ti lo tur in zir tir te man rom man dan chu sang sang in zir tir te ruam man na tha le om zeneya na thok thei tura training pek te angai don thu te tarlan ania chung zong zonga rin tlak taka master trainer na tho atul don awangin adventure lama tui mi le ton siat lo nei to thiam na bik nei te anomani phei chuan chung mi ta chu in peturin DMNR LADC chuan a bei sei tak meu ani in pethei kanomani chuan September ni so sang hi som ni ralmain DMNR LADC a nodal officer pu thatluna chinza hena in siat tir tur ania hei hi thalai ten ngai poimo zual ta ila engtiklai pu chiat na hi thleng thei reng ani wangin a poimo hle ani ti kan siat a tha ome ole tuna chuan mi puitena kan mamo mun poimo then khat report te hetiang hian lo ngai thaila MS kuma gas agency a hian nimin le thochan ni akhan gas trip ni alo thlenga win ni aro chuan thleng thar rom lova longtlai khopon le longtlai veng pui tan sem chua alo ni to a gas hi nakto ka emo tok le emo alo thlen le beisei ania alo thlen hun huna longtlai veng pui tan sem chun zom ani don ani ton din muna hian gas bur khat hi cheng za sari samrukin an thal chuak ani Mizofet filling station din phun hetiang hian lo ngai thaila petrol le diesel hi tuna hian thal chua tur an nei si lova petrol XP hi motor tankia an pe chuak meka bura do arem lo ani petrol XP hi liter khat cheng samriat pali le paisa som le pasarin an thal chuak ani Mizofet filling station hian hetiang hian in hon hun bi an siama kar tluanin zingdar ruk atanga zandar sari thleng dor thei an nia pathian nia ero chuan chundar som pahni atangin tlailam dar thum thleng an dor thei thung ani Mavula filling station a hian petrol le diesel hi permit ve ania DCS wa dilna thelu zel tur ani petrol hi liter khat cheng somriat pakhat le paisa som pathumin an thal chuaka diesel hi liter khat cheng som sari pali le paisa samruk le panga in an thal chuak bok ani Mavula filling station a hian hetiang hian indoor thei hun ti an siam boka kar tluanin zingdar ruk atanga zandar sari thleng dor thei an nia pathian ni bi ka ero chuan chanudar ni atanga zandar sari thleng an dor thei bok ani Mizofet filling station le Mavula filling station te hian COVID-19 laka kan lo him le zual thei dan sarkar in petrol pump tana SOP asiam chu theiang chin china zom tura malak ani dora customer ten lo hriat puya zom theu turin an ngen ani pama hian mingzi ana tur siam ani dona chuta chuan staff duty alo omanga anin ruam manna siamang zelin pam area chunga po hian motor atan lu tir don ani trum khata motor tamtak in tlarkha arem don to lo ani
oil la tur reng ten face mask an vuwa ngai tur ania mask vuwa lo te hi oil an pe don lo ani oil la tur ten kan oil lak mamo zat chia poisa nei tum ila hei hi anoi in kir te om thina chuwang chuan poisa noi in kir tlem theiang bera an kal theina turin hetiang hian ruam manna an siama kan lak du zat poisa kha lo in rin lok tur ani tin kopon manga oil la tur ten kopon kha an sanitize turania an ti thiang lim phat turani tin a thei sam chuan pama hian thok tu te nena inkar hlat theiang berin oil la tur te kan angai dona fit ruk tanna ematal in hlat om turin min be sei ani customer te record bu siam ani dona information anin dil ang te ming te address te phone number te po ni sela chung chu thataka in peturin an ngen ngal bok ani ole Longklai district chunga bu fai din mun tharlamber tarlan thein alo omle ta Longklai district a hian distribution center pasari aumal chung center sanga bu fai an che khol din mun hetiang hian longai thaila Longklai public distribution center a hian tuna hian quintals sang hi zaruk som ko pahni le ke ji som le pahni meka diltlang sub distribution center a hian quintal sathum le somni tuna hian an che khol boka bungtlang south center a hian quintal sang khat le zakwa meka tuithum nar center a hian quintal zariat auma wathuam pui center a hian quintal sang khat zariat somli le pariat tundin huna mek boka vasai kai center a hian quintal sang thum le zanni tuna hian an chek nga to bok ani damdep center a hian quintal sang hi le zali tuna hian meka tichuan tundin huna Longklai district chunga distribution center sanga bu fai zat hi quintal sing khat sang thum za som ruk le ke ji som le panni ani district civil supply office chuan covid-19 sileng mek le furwa tuita ka wanga district chunga bu fai har satna a thlen lo nan na sa takin tran an lamek zel bok ani